Isabel, imata waykurqanki. Aún no cociné. Voy a improvisar algo. Ya, waykumunki imallatapis. Ensaladallatapis. Hermano Vicente, ima waykurqanki. ¿Noga? Ari, nirash waykunki. Almorzakusun kuskandiaman chare. Ah. Hermano Roberto, buen día. Valeria, kusisqa kashanki. Are, kusis kashani familia hermanay. Suma. Unitan qallarisunchis. Ya. Muy bien. Entonces,今日采一起啊，qallarip para. Muy bien. Allin hamusqa kankichis hermanasniy, kay Tantakuyninchikman. Kuna yachaqsunchis sumaqta y último día asambleamanta, ¿chale? Ñawpaqta qallarinapaq huk taquita takirisunchis 36 taquita. Chaypi nishawanchik sonqonchikta hark'ana. Imamanta qhawarisunchis chayta. Pantallapi chay taquita qhawarisun qallarinapaq Tantakuyninchikta. Mañakusunchis. Jehová may agradecesqa kashayku kay paqarimanta sumaqta yanapawayku Jehová atiende kunaykupas y chantapis Jehová
Yachayta munayku astawan qamanta y chantapis mana kay Satanás imastachu churan chaypi urmayta munaykuchu hark'awayku chaymanta Jehová y kay mañakuyta y kay tantakuytapis sagayku maqsinikiman wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Suma, alguien hamusqa kankichik entonces kay tantakuyninchikman kunan qallarinapaq qhawarisun torrimanta qhawaq revistasninchikta chaypi nisha Satanáspaq trampasninmanta ayqina. Entonces chayta qhawarisunchis. Imaynata ayqisuman, pimanta yachakusuman o imasta Satanás churawanchik noqanchikman. Kay yachaqana orqosqa kashan segundo de Timoteo 2:26 chaypini kuraq supaypaq tuqllanmanta ayqikunan. Entonces tukuy ayqiyta atinchik chay Satanáspaq tuqllasninman. Kayta directo ruasunchis tapuykunawan kutichiykunawan entonces tukuy invitasqanchik kutichimunapaq aunque pisisitullatapis. Ñawpaq kaq tapuynin imapitaq Satanás cazadorman rikch'akun. Imapitaq Satanás cazadorman rikch'akun. Pitaq kutirichimun. Hermanay Francisca. Kay pega ninguém, mano, porque ninguém Satanás ninguém cazador mas chapuni cazador ga monte pe ni trampas ta churang ni chaipe asam tere chai mer chikwa ta thani Satanás ka no chita mai mana ma trampa ta churwa so man simana no ganch permita sa so mama ma ya kusum Jehová Dios man chai ga ahí la trampa me solo macho asum. Aquí me están viendo, no, al audio. Eso. Gracias, hermana Francisca. El audio para Muchas hablar. hermana Martita. Ay, ay, ay. Iskay kaq tapuynin ima iskay trampaswanta Satanás hasta un runasta engaña. Ya. Hermana Marta parlaremos. Bueno, como niña hinaña hermana Francisca, un cazador que suma aquí con animal tapinam, juañuchinam. Entonces Satanás pisca kikillanta no ganchis wan ruan chantaps nin payachan y matach una payas ganchista y matach gustavas ganchista. Chaitas de paras patari payga wakichin no ganchis pa trampasta. Chaipi no ganchis urmanap. Pero chaypi mana urmanapajqa Biblia yanapachikuna tiyan sumaqta ñawirispa na hark'akunanchik tiyan entonces chaypi kay yuyaychaykunasqa. Eso, gracias hermana Marta. Suma kutichimunki. Entonces, kay párrafo 2 ninjina ima iskay trampastat utilizan Satanás. Ami, chay iskay situllata ami. Hatun chakuy y iskay tukuy mayta munapaya. Gracias, ami. Suma, chay iskay tapayka chane. Kunan chaypi fotito kapuanchik. Hawarinapaq. Entonces, hawasuman chay fotituta imata hawashanchik. Imata chay hermanito ruasha. O chay hermanita imata ruasha. Vilma? Zukunchis hina kay hermanito hatun chakushani. Seguramente hermanos consejo ta goita monachango pay mana uyarikuy monachancho eros makinta hina hinashan. Y ahina tani Satanás trampata chura. Y que hablado que zukunchis kay hermana monapayashani kay cosas de Tantakuy kay de Tantakuy hagay ashkata Tantakuy munay. Entonces chay trampas ta utilizan Satanás no antista o machiwananchis. Eso, gracias, Vilma. Suma kutichimunki. Ajina, chayta ruan. Kinsa kahtapu iniwanche, imastinta Jehová hatunchako runasmanta, tuku imata munapaya y runasmanta ima Bibliapi qillqachirqa. Imastinta. Imastin qillqachirqa.
Ami. Jehová yachancha runaspa para kawsaynikumanta yachakuspa y así Satanaspa trampasnimanta hark'akuyta tisqanchikta. Eso, gracias, Ami. Chaypa. Primer subtítulo nin hatun chakuyqa uq trampani. Párrafo 4 manta tapuy. Hatun chakusun chay imapitaq rikukusun. Imapitaq rikukusun. O imapi parasun. Hatun chakusun chay. Proverbios 16, 18. Imatani mancha. Hermana y Francisca. Hatun chakuspaqa nuqanchik richakusunman Satanás imaginayo. Porque si hatun chakusun chayqa nuqanchik mana allinta rurashasunchakchu nitaq Diosninchik Jehovata allin kasumuntachu. Porque hatun chakuyqa mana allin kanmanchu. Eso. Urmasuns. ¿Echale? Satanás hinata rikukusun. Gracias, hermana y Francisca. Sumasta ninki. Kunan párrafo 5 pa más cana Eclesiastés 16, 20. Eclesiastés 16, 20. Y chayta puipi kutichison imainata hatun chako runa. Pitaq leerim, Eclesiastés 7, 16, 20. Isabel leeripuayko. Amapuni ancha chekan runaqa kaychaychu, nitaq ancha yachayniyuqpis. Imapaqtaq mana allin kawsayman chayawaqri? 20 nin, chayqamanta kay pachapiqa mana huk runallapis chayqan runaqa kanchu, mana hayk'aq hucharikuspa chayqanpuni ruwaq. Gracias, Isabel. Kay leeris kancha imagina entonces imainata hatun chako runa. Romy. Eclesiastés 7 rikuchiwanche hatun chakoq runaqa payllapi astawan yuyan chayri allininllanta maskan. Ancha chegan runapa hawakuqqa imachus chegan kasqanta yuyasqanman hinalla kamachiykunata churan. Chaymanta hinata waqkunata juzgan. Chayta Satanás mayta kusikun. Eso, ajina. Gracias, Romy. Párrafo 6 patapuinin imatata hujermanamante chakusoma. Ima pasarga chay hermana. Imataya chakusuma lección te echaré. Amén. Yachankunchik ima problemas pikas papis amapuni Jehová kungankunachu y astawanpis paymanta mañakuna hermanasta payhina kawananpaq yanapawananchikta. Y Jehová yachan hermananchik imaypichus mantakusqankuta hinapis paykunata perdona munata munanchikpis perdonananchikta. Eso, suma. Chamanta palaspa primera de Juan 4:20 matane. Semana ricosta, muna kuncha y mainatar mana muna costa rikusuma, ¿eh? Familia Ledesma. Arini pichus Dios tamunakuni hermanitatas cheknishan chayga yuya runa. Entonces mani sumanchu Dios tamunakuni pero si piwan pues piñanas ocho ni kushanchu. Eso, ajina. Gracias, Gladys. Suma. Kunan rey manta parlarisunch. Párrafo 7 nin y mata rey usiasta pasarla. Gabriel.
Ñawpaqmanta riusiyasqa sumaqta imas washarqay, ashka imasta sumaqta warqa Bibliani. Chaywanpis pisimanta pisi riusiyasqa hatunchakuyta qallarirqa. Chayrayku Segunda Crónicas 26, capítulo 26, chaypi nisharqa hatun atiniyuq ñakaspa sonqonpi tunay kachayta qallarirqa. Chayraykutaq mana allinchu serqa nispan nerqa Bibliapi. Entonces, chay uskutipitaq dibujupi chaypi rikunchi hina. Jehová chay servicio sagrado carga chay sacerdotespaq. Maypichos payguna cosnichinanku carga, ¿no? Jehová Dios ninche. Pero chayta sacerdotes yapaq carga chay encargo chay ruay. Biblia ni wanchis kay zay usiasqa chayta ruayta qallarerqa, hatun chakuyta qallarerqa, entonces ichapay pensarqa kayta nogapis chayta ruayman nispacha. Entonces ruayta qallarerqa, pero chayta sacerdotes yapaq carga, mana usaypaqchu. Entonces chayraykuta Jehová Dios mayta phiñakorqa yahinamanta ongoywan lepra ongoywantaq castigar, ¿no? Entonces yahinamanta wañupunan kama lepra ongoyniyuq carga rayusias. Entonces chayta hatun yachachiwanchik mana pay hina kananchikpaq, ¿no? Entonces siempre como kunanchik tiyan Jehová Dios ñawpaqqa. Gracias, chay fotito manta, sutinchasqa imanta. Chaypi fotito kaparqanchik, ñajita pasarqanchik. Imata ruwashan, pitaq pay. Imata astawan pay munarqa. Chay estullata munanchik kutichimunata. Chay fotitoman hina. Pitaq kutichimunman. Amin. Rey Usías, Ashkata quería más, no estaba contento de ser rey. Suma, gracias. Fotito hawashangis chay piwa fotito gacha. Párrafo 3 manta. Chay ñaja pasarqanchik mana. Pitaq pay imata astawan pay munar. Chay estulla munanchik kutichimunta. Hermana y Francisca. Kay hutitupi hawashanchik Satanás diablo payqa pay servichikuyta munaspa Adanta Evataqa engañarqa. Eso. Entonces pay astawan munar hatun chakullarqata. Gracias, hermana y Francisca. Suma. Kuna ñawpaqman risunchis párrafo 8 más kana según 1 de Corintios 4, 6, 7. 1 de Corintios 4, 6, 7. Pita leerin. Margot leeri pasunchis. Hermanos, no kamanta Apolos mantawan chay imasta ninkiche kankuna ali ninkichepa. Ajina manta kay yachakuna kichepa, kelkaskapi kaskama hina ruayche. Chayta ruaspaka mana hatun chakunkichechu, nita wakinta hatunpa kawaykichechu. Wakinta pisipa, kari imapita wakunamanta arwan suma kankiri. Chanta imata tiyapusunki mana Dios manta hapiskaykiri. Haperkanki chaypis imaraykuta hatunchakunki manapis hap'iwarchu hinari. Gracias, Margot. Chaypi tapuy nisha. Párrafo 8 manta que leeris kancha imagina. Imanata 1 de Corintios 4, 6, 7 yanapawanch mana hatun chakunapa. Imanata yanapawanch. Hermana y Evita. Chay azulito tañiti ikama hermana y Evita. Ari kay Corintios nisqanman hina noqanchikqa mana hatunchakunachu tiyan imaraykuchus tatanchik Jehovamanta atiyta hap'irqanchik tukuyninchik mana upiachu. Entonces hermanas ninchikqa atiyta hapisqankuman hina paykunapis ruwanku noqanchik kikillantata mana noqanchikqa astawan yachaysapa kanachu tiyan nitaq hermanos ninchaqta
Kawanachu tiyan, nita criticanachu tiyan, porque tukuy nincha atitaga ergancha ruanancha. Gracias, hermana Evita. Suma, ajena. Entonces, chayuk trampa kacha. Kepankas trampa mantañata palarina. Tukuy mata munapayayqa trampane. Párrafo 9 manta tapuita ruasunchis chaypinin. Imatataq Satanason ewan ruwarkanku Jehová qosqanwan mana contentakusqankurayku. Imatataq ruwarkanku. Hermananchis Carla o Anita. Ari, paygunama contentakurqankuchu, por ejemplo, Satanasqa ángel carga, payqa cielopi Jehovahta ángel carga kusisqa karqa, pero payqa machaywan contentakurqachu. Payqa munarqa Jehová hina yupay chaychikuyta, chayrayku pay Jehová contrampi sayaykusqa, paytaq munan tukuy pay hina kananchayta. Por ejemplo, Evatapis chaymanta angarqa, payqa paymanga usach'allamanta mas mijunanta nirqa, chay paraísopiqa machika sach'ami hunachis karqapsi, pero pay ma contentakurqa chay uhtapuni mijuyta munarqa, chayta mihuspata Jehová contrampi pantarqa y huchallikurqa, chanta aswan qhipamanta wañullarqata. Eso, gracias, Carlita. Suma. Isabel, chay fotitomanta yapaykurimaqchu. Kaypi rikushanchik imaynatachu Satanás engañachan Evata, pero Evapis ichapis chayta mana contentakusqan rayku y kasuta ruwashan. Eso, ajena. Entonces, separanse, peligroso chay. Chay munapay. Astawan kapuanchesus, pero astawan munapay chichare. Wahmantañat kuna kawarisunch, párrafo 10 tapuy ruasunch. Nin? Y más tata David Zuarga y más chus kapusqanwan mana contentakusqanrayku. Y más tata David Zuarga. Y cha iskay cositasta ruarga chale. Imitasta carga, hermana y Domitila. Che estudia tanimay. Imaqtintaq David chay millay uchaspi formarqa, nichu yacharqa Jehová rikushasqanta, Davidqa ashka watasta Jehovata tukuy songo servirqa, hinapis payllapi yuyayta qallarisqanrayku, kapusqan imaswan mana contentakurqachu. Eso, gracias, hermana y Domitila. Y más está pero ruarga. Iskay cositas ruarga, chale. Y chay kuna huchas hatuchis huchas kar. Chay ukta fotopi hawasens. Marwan? Davidqa waq runa warminta munapayarqa, imana chayllachu ruwarqa como Betsabe payqa embarazarqa puñukurqa paywan, entonces mana chayllachu ruwarqa sino gozanta wañuchirqa, entonces kay mana agradecerqa Jehová Dios ima gozarqa pay. Gracias, Margot. Ajina. Chaypita hawasens, David, Hawasan batsebata. ¿Chale? Entonces, iskay hatuch millay huchasta ruarga, David. Mana contenta kusqanrayku. Párrafo 10 11 tapuita ruanapa mascarina. Efesios 5, 3, 4. Pítale. Efesios 5, 3, 4. Marco leer pues. Ama para yay chefischo, kuchichakuy muchamanta, imaymana millay imasmanta, nita amunapayaymantapas, imaraykunchus chaykunaqa mana Diospa kamachisninpa hinachu. Qankuna ukhupiqa illata kananchu tiyan enqayta puri,
wampu parlaykuna millay chansas imaraykuchus chay imasqa mana walichu kanku. Hasta wanga Diosman graciasta qoychi. Gracias, Marco. Kay leeris kancha imagina entonces Efesios 5, 3 y 4 nisqa imagina imatata ruasuma mana imatapis astawa munapayanap. Cositallata ruanatia mana astawa munapayanap. Imata chay. Zoe? Imastachus Jehová gowas kanchakmanta agradecekunata puni. Imachus kapuwas kanchakwa songo juntasga kawsaykuna. Eso, chastuya ruana. Gracias, Zoe. 12. Tapuinin imapita Judas urmarga tukuy imata munapayasqanrayku. Hermano Vicente, imapi urmarga chastullata niwayku. Judasqa mana kasukurqachu. Pay q'acha runa karqa. Jesus aklarqa apóstol kanam. Jesus pay qonqi kahanman encargado hina churarqa. Qonqi predicación gastakunam. Jesus ashka kutispi apóstoles tan nerqa. Tukuy imata munapayaymanta qhawarikuycha. Ashnat nerqa. Hinapis Judasqa mana chayta kasukurqachu. Tiempumanta suwakuyta qallararqa. Qonqimanta munakusqanraykutaq Jesusta wasancharqa. Vale, Pach. Entonces, chay iskay imas warqa, chaypita hawashanchik, imata hawashanchik, imata ruwasha. Chastullata munanchik ninaykichayta. Imata ruwasha. Zoe? Robarkanku y traicionarkanku Jesús. Eso, suma, gracias, Zoe. Párrafo 13, tapuy imaspita Judas kolqeta mayta munapayasqanta suti rikukorqa. Imaspita Judas kolqeta mayta munapayasqanta suti rikukorqa. ¿Ami? Judas como un Simón Pitus a su año pata lepra ongolni. Jesús está y discípulos nema wasema wahiarikorga. Y Mariaga mancha y valornio perfumas que aceitewan Jesús paumanta hichakorga. Y Judas y discípulos mata maita piña corganku. Y chay discípulos piña corganku porque chay predicación gastó nincupa. Y pero Judas mana chaita yuyarga, sino que Judas anchata piña corgaku porque paiga su cara y golgue cajamanta su acuita monarga. Eso, suma. Párrafo 14, tapuita ronapa, Lucas 16, 13 tamascana. Lucas 16, 13. Pita leerí. Hermano y Roberto leerí pueco. Ya, kaypinin mana pis kamachipis iskay patronta uqllapi servita atinchu. Uqninta imaraykuchus uqninta cheqninqa uqnintataq munakunqa. Uqninwan kasunqa uqnintataq pisipaq qhawanqa qankunaqa mana atinkichikchu uqllapi Diostawan golqetawan servita nispa nerga Jesusqa. Gracias, hermano y Roberto. Tapo y párrafo 14 manta y matato jariwar mi joarja Lucas 16, 13 niskanta kasukushanray. El matar joarja. Hermana y Evita. Chay azulito tañitica mi hermana.
Bueno, kay kariume kalduan pastawan bolga ganaita, trabajaita, sumaja yankaita hapis país, pero chaypa paikuna kay Lucas Niskan manjinakan, mana paikuna chayta luaita atergankuchu kay hermanos, sino ga paikunaga Tukuy songo, imachus kapuskanwan kakunanku carga, pero chaywanpis paikuna astawan desearganku ganaita. Y manata atergankuchu, pero chaywan qepaman delarganku y mana chayta ruwanankuta y mana atinkuchu paykuna sirvita qapan olgamunapeayta y Diosta yupaychayta chay cargo ustoqlla kay Satanás churasqanqa. Gracias, hermana Yovita Gina. Pero repara corganco, ¿chare? Chaita munanchis no ganchaypis. Charayku subtítulo niwanche, ama Satanás pa trampas nimpi urmanacho. Párrafo 15 pa tapuy y tinta Satanás pa trampas nimanta ayreita atisumampuni. Imagtin ayreita atisumampuni. Soy. Pablo lo ha dicho y David se alejó de las cosas malas. Gracias, Soy. Pita yanapaita tiwanche. Aygenapa. Chaita nishawanche. Y maraikuta ayreita tinche. Pita favor ninche picasan. Margot. De apóstol Pablo nerga ahí que atinku hay que nancupa hay trampata Satanás manta y ajina ripuchiwanche hasta siervos Dios ninche manta ruanco por ejemplo David aunque paiga huchaliku pero paiga corregir con arrepentiku son manta y mana ajina ruarga sagra cosas hasta más bien gallarín manta Jehová Dios a kaya mi conta entonces atinku no ganche si urmanku kay trampaspi hay que cuitamuna atisun. Eso. Jehová no ganche en casa. Payana paita tuanch. Paya estaban atinio Satanás. 16 tapuinin y matas o asuma Satanás pa trampas nimpi mana urmanapa. Jairo. Ari Satanás pa trampas ni manta kachari chikuita tispapis aswanay inkanman ni haykach chay trampaspi urmananchi. Y hinapis ichapis yuyaspa chayri imata ruaspa Satanás pa trampas nimpi urmana yashas Sánchez chayga maite ya kichiwanchi chayrayku Jehová manta zapadia mañakunanchi tiyan. Sicha hinamanta rusuman chayga sinchi sayaskas kasunchi. Gracias, Jairo. Suma. 17 tapuinin y mata Satanás on tumpamantawan kank. Y mata Satanás on tumpamantawan kank. ¿A mí? Satanás chinkachesca kanka. Eso. Chaypi manaña kangachu trampas. Gracias, Ami. Suma, yuyarikunapa tapuy, pisitullapi kutirpachimu suma. Imatata hatunchako rey usiasmanta yachakuncha. Imata yachakuncha. Hermana y Julia. Yachakun mana ruanas leite pai hatuyakus maraku sacerdotes las nin satikor chaita yachakusim umak hawarikunapa rapana. Eso, gracias, hermana y Julia. Suma. Sepanka tapuy imatata David manta Judas Iscariote mantao yachakuncha. Familia Ledesma. Mana estaba muy bien monapayana para y más tapisi, sino más bien capuscayawan che Juan Tukuy songo causa kunapa.
Eso, gracias, Gladys. Kinsa kahtapuy imarayku tani suma Satanás pa trampas ni manta aygaita tuscanchet. Pita lado un chef kasan pihpa yana panwan cuentanchis. Juan? Ari, separananchik tiyan Satanás pa trampas ninta para trampas tamana separanat pinawanchik. Separata mana sapayanchik chukasyanchik. Managa, Jehová Dios ninche y anapawasunchik. Entonces, pai, ati nios chera, ati pasupun. Satanás trampas nimanta ayati. Eso, gracias, Juan. Sumat kutichimum. Chay fotitu pe kawachanchikina, chay te echarganchichare. Satanás, Usías, Eva, David, Judas Iscariote, Hatun Chakuypi, Chayri, Munapayaypi, Urmarganko. ¿Echane? Entonces, no ganchepa, Uxuma, ya chachi, Imana Chay Imaspi, Urmanapa. Pero Urmanch Chaypis, Yanapa, Jehová, Yanapa y Dativanchis, Yoxinapa, Chay trampas mandichane. Sumata estudiavanche, Satanás, Chayraiku, Cuidacuna, Alinta Chaymanta. Sumasta kutichimorganchik, gracias hermanos Ney, gracias hermanas Ney, sumasta ruankicha. Kunan, kay torremanta jawas revistata tukunapaj, takirisum y asambleata jawasun chanta. Imayna runasta kanaitian, imayna runata kanaitian. Pa Orjosa Ocasión, segundo de Pedro 3:11. Entonces, chay taquita pantalla jawasunchis, tukuy takirinapaj. ¿Cuáles hermanos ni? Alguien jamusa kaichis, kunanga minkaregu tukuita, kawarizunchis, kai sumnecta, kai último parte, kai asamblea manta. ¿Ichari? Chayraigu kunanga, videituta kawarizunchis, chaita minkaregu tukuita, kawarinanchepa. Chura ripuaigu, por favor.
Hermanos ni hermanas ni. Allin hamusqa kankichis, creeqa kallpachawanchik nisqa asambleaman. Takikunasniyuq videota qhawarishaspa, piensarina imaynatachus pruebaspi kaspa Jehovapia tinekunata. Chay videota qhawarinachik. ஆன்மீக தாகங்கள் தணியாதோ என்று ஏங்கும் எல்லோரும் வாருங்கள் இங்கு வாழ்வின் தண்ணீரை தேவன் தந்தாரே வாங்கிக் கொள்வோமே தாகம் தீர்ப்போமே. கூட்டங்கள் நாம் இன்று தவறாமல் வந்து கேட்போம் யெகோவாவின் வார்த்தை இங்கு. நம் தேவன் சக்தி நம்மோடு தங்கும், நண்பர்கள் அன்பும் நம் நெஞ்சம் தாங்கும்.
chikuichu Dios wangkasyan kiari Kang wampuni kang kapay Pai patakan kikang Making wang hapisong gapay Krey niyo kay Jehová ya napasong ka Krey niyo kay kalpachasong ka Dios Krey niyo kang kichay Nyau pagman ring kikang Kang wampuni kang ka Dios Jehová Krey niyo kay Unay tiempo pikarka Krey ni Nas adi Wanyo pung kucay pis Pai kunata adi Kau sariceng ka Dios Jehová Pari Ati niyo kanki Pruebas aguantan kika Dios Jehová kan liawan puni kan kapay Pai min salvay taya ta Dios Pamantawan kang ka mosohal ari Dios min che Jehová Nis canta juntamin Hatun chasga kachun Dios Jehová Krey niyo kay Jehová ya napasong ka Krey niyo kay kalpachasong ka Dios Krey niyo kang kita Nyaw pagmansin kikan Kawang punikan ka Dios Jehová Krey niyo kay Hermanos ni, kay asambleanchisqa tukukapusanña. Kunanqa qhawarisun imaynatachus Jehová nisqasnin juntakusqanta. Imaynatataqchus tumpamantawan juntakunantapis. Hinapis sonqonchista wakichinapaq uq takiytaraq takirisunchik. 126 takiyta takirisun. Chayta kayqa ahinata nin. Zikch'arisqa, maysayasqa, kallpachasqataq kay.
Hermanos ni, Daniel manta ñawpajkaj videopi imatashi korganchik. Sinchi kreinioj kaskanta. Chanta ima pruebas pisiku korga. Chayta yachanapaj iskay kaj videota qhawarina. Chay videota allinta qhawarinachi. Ashka watasninman, 539 wata, Jesús nirahamushahtin. Danielqa sinch ikreyniyuq karqa iskay kaq. Tarini, kaypi kashasqa. Nebo, Istar, Marduk, dioses ninchakpa sudimpi. Yachayniyuqkunata pusamuychik. Imata kayri, nisina señalchu. Ima señalchu, sí. Kaypiñachu tukuy yachayniyuqkuna kashanku. Kaypiña kashanku, reyni. Por favor, reywan parlarimanchu. Zaini, mamayki parlarita munasunki. Reyni wiñaypaq kawsallaypuni. Kay llaqtapiqa urruna tiyan. Santo Diosespa espirituwan pay sutinchayta atinman. Pitaq chay runari? Daniel. Daniel? Pitaq Daniel ri? Anchu Daniel kanki. Ari Zaini. Willawanku kan tukuymata sutinchayta tisqaykita. Sichus haqay qillqasqata leenki imachus niyta munasqanta sutinchawanki chayqa sumaq ropawan vistiykuchisqayki. Qori collarta kunkaykiman churaykuchisqayki. Kay nacionpi kinsa kaq kamachiq kanaykipaqtaq churasqayki. Ama qowaychu chay imasta Zaini. Waqkunaman chay t'inkasta qowaq. Akinapis haqay qillqasqata lepusayki qampaq.
Aswan patapi kaq Diosqa Nabucodonosor mangorqa gobiernota atita hatunpaq qhawasqa kayta hinapis hatunchakusqanrayku kamachina tiyanan qhechusqa karqa hatunpaq qhawasqa kasqanpis. Gantaqri Belsasar chaykunata yachaspapis mana k'umuykukurqankichu. Astawanpis qanqa cielospi kaq Señorman sayaykunki, wasinmanta kaq kopastapis orqochimurqanki. Chantaqan kamachisniykiwan tukuy warmisniykiwan ima chay kopaspi vinota tomarqankichik, qolqemanta qorimanta Diosestata halabarqanki. Chay Diosesqa mana rikunkuchu, mana uyarinkuchu, nitaq nimata yachankuchu. Pero qan mana hatuncharqankichu, pipichus kawsayniyki, ruwasqasniykipis kashan chay Diosta. Haqaytaqa Jehová Dios qillqachin. Zayni, haqay palabrasqa kayta niyta munan. Mene, Diosqa yupanña kamachinayki diasta, gobiernoykitaq tukuchisqaña. Tekel, Diosqa balanzapi pesasunkiña, nimapaq balenkiñachu. Pérez, gobiernoykiqa t'aqasqaña, medoswan persaswan hap'ikapunkuña. Zay Darío, pay Daniel, paytaqa Jerusalemanta Babilonias pusamurqanku. Kay qillqasqata qanchu sut'incharqanki? Mana zayni, ninoqachu sut'incharqani. Manaqa Dios ni sut'incharqa. May sumaq kanman Daniel hina yachayniyuq kamachiq kapunawanchik. Belsasarqa sumaq puestota sina qoyta munasorqa, manata huk kamachiq kanallaykipaqchu. Reyni, Danielqa mana Belsasarwan hatunchachikuyta munarqachu. Mana lluk'echikuq runa, kunanqa mana kamachiqllachu kanki. Aswan autoridadniyuq kanki. Tura, Daniel kamachiq kasqanta tukuyman willachiy. Pakayllamanta suwakuqkunata castigasqas kananku tiyan. Daniel, ama llakikuychu, allin risonqa. Gracias, Evet, Jehová yanapawanqa. Imaqtinta hallp'asmanta chay chika impuestota cobrashankuri.
Watakmantachu oqarikullankuñataq. Kunanga hasta wana oqarikunku. Impuesto cobrasqaymanta hamushani. Pagasurqachu? Ari, pero trabajuykumanta mana pagawaykuchu. Noqatapis kikin ruhawanku. Paykunaqa iyanku suwashasqanchikta. Piu machashanri? Daniel. Nichu Daniel mamashkallatapis qorqankichis? Nimashqa kolqeta munanchu. Danielqa niwayku ganashasqanwan contento kashasqanta. Manachu separankichis? Payqa sewan allinpaq qhawachikullayta maskan. Rey Darioqa Danielpaq ruwasqanwan tumpamantawan sayk'upunqa. Zeyni, uqtaniyta munarqayki, qolqaykita suwashasunkusina. Wapukanki chayta willanawaykipaqqa Daniel. Willasunaypuni karqa Zeyni. Pichu suwashasqanta qhawaykuchisaq. May yachayniyuqman kaypi tukusqanki Daniel. Mashqa watasña kaypi kanki. 70 watas kuraqtaña Zeyni. Daniel, kunanga Nabucodonosorpa mosqokusqasninmanta willariway. Zeyni, Jehová Diosnilla sut'inchawarqa. Pay Nabucodonosorpaq mosqokusqasninta willawarqa. Setenta watastaña punichu Babiloniapi kashani. Profeta Jeremías pa qillqasqanta qhawaykurisa. Setenta watas hunt'akuqtin noqaqa cuentata mañasaq Babiloniaq reyninmanta. Hinallataq paypaq nacionninmantapis paykuna pantasqankurayku. Kay profeciaqa hunt'akun. Rey Belsasartapis wañuchinkuña. Imataq kunan kanqa Diospaq llaqtanwanri. Babiloniapi 70 watastaña kasiaqtiykichej. Noqa qankunata qhawarimusqaykichej. Chanta imatachus nisqayta hunt'asaq. Qankunata kay lugarman kutichimuspa. Judá. Jehová Diosniman orakunay tiyan. Llaqtaypaq huchanta willanaypaq. Jehová Diosni, uyariway, huchasniykuta perdonawayku. Kuyarikuwayku Diosni, ama qonqarpawaykuchu. Sutiykirayku, llaqtaykimanta, ama qonqakuychu Diosni. Daniel, noqa hamuni yachayta qoso. Imachus qhipaman kananta entiendeyta yanapasuq ima. Zoqakuyta qallarishaqtiyki, willay urqukurqa, chaymantataq willasuq hamuni. Aylluykipaqpis, santo llaqtaykipaqpis, 70 semanasta churaqqa. Mana allin ruwayku. Daniel, mask'ashasunku. Imaynalla Daniel. Walektapuni hamurinkichej. Efer wawitay hamuy chukurikusun. Uqta willarisqaykichej. Willariwayku. Jehováqa unayña nerqa Jerusalenman kutipunanchekta.
Profeta Jeremías pagnisganta watigmanta leerergani. Jehová Diosga kaitanin. Babiloniapi 70 watastaña kashaqtikiche y matachus nisgaita junt asa. Gankunata kay lugarman kutichimuspa. 70 watasña pasan. Jerusalenman pisimantawan kutipusunche. ¿Cierto punicho, Daniel? Ángel chayta willawan. Ángel? Pay niwarqa Jerusalén, templopis wategmanta sayarichisqa kananta, Mesías hamunampa. Waway qan templota sayarichisqata rikunki. Nichu peligroso kanqa? Jehovaqa mayta munashan, llaqtanta ashkata bendecita. Isaíasman nerqa, mana qasipaqchu wawasniyuq kanankuta. Paykunaqa Jehová Diospaq bendecishqan llaqtan kanku. Paypaq nisqanta Want'akumpuni. Pero Jerusalenqa raqayllaña. Chayrayku chay llank'aypaq ashka yanapakuqkuna nestakunqa. Ganri Daniel, noqayku anchu kutinki. Mayta kutiyta munayman. Zayni, niraq para tiempo chayamushaqtin, allin kanman ñankunasta allinchachinanchik. Tura, chaymanta encargakuy. Daniel, imaynata chayimasta yachanki. Mana noqamantachu chay yachayqa Zayni. Chayta willanawanchikpaqqa kapuanchik yachayniyo runa Reyni. Daniel, imani waqtaq susapi kamachikmanta. Cambianachu kanman? Yanapawaqkuna willawanku, susamanta kamachikqa qolqaykita suwashasqanta. Ni chaytaqa creynichu, Daniel yullakushan. Manachu pay sobrenoyki? Ari Zayni, juraymanpis payqa mana suwakuyta yachanchu. Pantashankucha. Sobrinoytaqa noqa sumaqta riqsini, Danielqa mana. Pero paywan parlarisaq Zayni. Medoswan persaswanqa mana kay judíos hina qhawakullanchikchu. Noqayku allinchamusqayku. May sumaq, usqayta, allinchamuychik. Daniel, mask'ashasunku. Judíosqa orakuspallachu kankichik? Zeyta allinta sirvinaypaqqa orakunaypuni tiyan. Zeyta sirvi? Noqaykuta manchachispa? Noqaqa kaqllata parlarqani. Forastero runaqa mana sat'ikunanchu tiyan ruwanasniykuman. Zeypaq allinnillanta mask'ani. Yachayku imatachu rey Nabucodonosorpa ruwasqaykita. Payta loquyachirqanki. Chayqa Jehová nisqanman hina karqa. Payqpaq nisqanpis kachu, pero ama ruwanasniykuman sat'ikamuychu. Sichus kan, uqnillaykutapis wishch'uchiyta yuyashanki chayqa? Noqaykupaqqa nimapischu kanqa kan hina abuelota wañuchayqa.
hatunchasqa kay Zeyni. Yachankichikchu imapachus wahyachimorqaykichik? Mana Reyni. Daniel, susamanta kamachekta cambianata nerga. Cambiarqankichikchu? Zeyni, noqaykuqa sumaqta waturirqayku. Allintachus washasqa? Ari. Suwakushasqachu? Mana Reyni. Impuesto cobrasqanmanta tukuynintachu apachimusqa? Ari, tukuyninta apachimusqa. Nimashka faltanchu. Pero Daniel machaytachu nerga. Payqa Babiloniamanta reyesta sumaqta sirverqa, pero... Payqa awiluñaqa. Ari, manchay abueloña. Niña confianapa hinachu Reyni. Yuyasqanpis ñawpas unaspata hina. Chantapis payqa judío. Noqanchikqa tukuyta allinpaq qawanchik. Ari Reyni, ajinapuni. Qanmanta parlasharqayku Daniel. Chegallanta parlarqanki. Susapich ahwakasqanta niwanku. Mana suwakuq kamachekta churananchekta munanku. Mana hinachu Zeyni. Basta! Noqa kacharqani watumunankupaq. De confianza runasta. Daniel, kaykunamanta nisqaqa aswan yachayniyuq kanki. Qanqa nacionnintinpi sumaq kamachiq kawaq. Nichu reywan parlasunman. Qasillata parlasun. Zeyqa Danielman kutisqa. Rey mana perdonananpaq hina imallamantapis huchachaykusunman chayri. Maps kamanchu huchachanapaq. Ichapis. Kay Danielqa leyesninchikmanta mayqallatapis p'akinpunicha. Qan tapumuy tukuy cargoyoq kaqkunata Danielta imallamantapis tumpaykunapaq. Imallapipis tumpananchikpaq tariqtinkutaq ashka kolqeta qonanchikta ni Babilonio documentos kapuanchik. Chaypi tarisumpuni imamantapis Danielta huchachaykunapaq. Ni ima kanchu huchachanapaq. Imatapas tarinkichu huchachanapaq? Nimashka golqi faltanchu. Danielqa maychus kaqtapuni zuwan. Nitaq saqinchu golqeta suwanankuta. Mask'allaypuni. Nipi paymanta sahrata parlanchu. Daniel taqa tukuy munakunku. Seydariopis paypi atienekun. Waqllaqtayuq ranqeru suwachikuqtinkuqa runasqa mana imatapis ninkuchu. Danieltaq paykunaman kutikun yanapantaq. Suwastataq kamachin suwasqankuta kutichipunankupaq. Amigosninpis mas suwakuy yachankuchu. Nabucodonosor kamachirqa mana Diosninpaq kontranta parlanankuta. Chay Jehová Diosninkusi na uhlantita mana yupaychasqankurayku k'ahashaq hornomanta librasqa. Nichu waq Dios esta yupaychanku. Mana sina. Chaywan huchachasunchaq. Katu, otanes, imatamunankichik. Rey Darío, wiñaypaq kawsallaypuni. Babilonia llaqtaqa atiyniyoq, pero tukuylaya runasniyoq. Tiam babilonios, egipcios, griegos, waq runaspiwan. Chaytaqa yachani otanes. Qanlla rey kanki, pero recienllaraq kay llaqtaman chayamunki. Gobiernoyki mana t'aqakunanpaqqa tukuy runas nisqaykita kasukunanku tiyan. Imatamunankichik. Tukuy cargoyo runas, prefectos, kamachiqkuna, reyta yuyaychaqkunapis de acuerdo kashanku uq leyta orqokunanpi. Chay leytaq nin 30 díaspi pichus uq Diosmanta chayri uq runamanta mañakuqqa nitaq reymantachu leonesman wich'uykusqa kanan tiyan. Mana saqinachu runas kontraykita uqarikunankuta. Susa llaqtamanta yuyarikuy reyni.
Kunanka reyni chay kamachiyta orqoy firmaykuytaq mana cambiakunanpaq. Imaynatachus medospata, persaspata leyninku mana chinkachiyta atikunchu ajinata. Chay leytaq ni imarayku cambiakunanchu tiyan. Llaqtanchejqa mayta qhapaq yasan, runaspis sumaqta kawsakushanku. Susa llaqtapi, waq lugarespiwan ch'aqwa soqharikusqanqa, leyesninchejman churanakun, chaytaq manapuni allinchu noqanchejpaq. Nimarayku saqesqaykuchu ajina ch'aqwas kananta. Kay Babilonia llaqtapi tukuy autoridadniyuq kaqkuna sutinpi, kamachejkuna sutinpiwan, noqa, Rey Darío, kay leyta orqoni, 30 díaspi, pichus Dios manta, chayri runamanta mañakoqqa, nitaq reymantachu, leonespaq oqonkuman wich'uygusqa kanantiyan. Niñachu kunan orakunki Daniel? Azarel. Qankunaqa riqsiwankichikña. Enemigosnipis riqsiwanku. Ventana kicharisqa sapa día 15 kutita orakuni. Chayta mana ruwayman chayqa runa simanenqankutaq. Niña orakushasqaykita. Astawanqa ninkuman wañuyta manchikusqayrayku Jehovata saqesqayta. Noqaqa payta allinta riqsini. Paypi atinekusaq chayqa mayta bendeciwanqa. Ni yachanichu imaynatachus. Pero bendeciwanqa. Orapuwaychi, creyni sinch'illapuni kananpaq. Imallakipi kaspapis, tukuyninchik sinch'ita sayana. Kay kampa. Hamuche, senakusunche. Kancawahni, salvawahlita, pita manchikuy manangri. Jehová Dios ni canta qaparikamuiki. Uyarillaway. Noqamanta kuyakuspa. Uyariway. Ganta mask'asqayki, Jehová Dios ni. Qanlla yanapawaqni kanki. Ama sapayta saqirpariwaychu, amataq kachariwaychu. Qanmin salvawaq Dios ni kanki.
Wiñaypaq kawsay Reyni. Zeyni, nicho kan firmarqanki. 30 díaspi, pichos Dios manta, chayri zunamanta mañakoqqa. Nitaq Reymantachu? Leonesman wich'uygusqa kananta. Ari, medospa, persaspa, leyninkuman hina firmarqani. Ima pasan? Judamanta, preso apamusqa Danielqa? Ma kasusunkichu Reyni. Firmasqayki kamachiytapis mana kasukunchu. Danielqa tiyapi 15 kutita orakushillanpuni. ¿Daniel? Ni cree nichu. Nichu yuyakusankichej? Cierto puni Zeyni. Pillapis ricorgacho. Tukuy noqayku rikorqayku Reyni. Pero paiga machituña. Ichapis ni yachanchu. Danielqa autoridad ni zuna. Payqa zeyta kasukuna kasqanta sumaqta yachan. Ya ripuychej. Danielta preso chasqaykuchu. Noqa encargakusaj. Danielqa castigasqa kanantiyan. Niña carguyuqñachu kanqa. Ayapaqarintaq kaymanta riponqa. Reyni. Tukuypis leyesninchejta hunt'ananku tiyan. Pero leyninchejpi nin, mana kasukoqqa, leonespaq t'oqonman wich'uykusqa kananta. Nichu qankunaqa Daniel wañunanta munasyankichej? Reyni, medos patawan, persas patawan leyninkupi nishan, reypa orqosqan leyqa, mana cambiakuyta atisqanta. Zeyni, noqaykuqa qanlla hatunchasqa kanaykita munayku. Leonesman wich'uygamuychej.
Daniel, Dios niki salvasonga. Pitachus yupaychasayanki puni chay. Taparaychis chayt ogota. Daniel? Daniel? Zaini, wiñaypaq kawsay. Kawsashan! Usqay urqumuychej. Diosni angelninta kachamorqa. Leonespaq siminkuta wisq'ananpaq. Leonesqa mana imanawankuchu. Diosnipaq ñawpaqinpi mana huchayuq kasqayrayku. Mana ima saqratapis kontraykipi ruwarqanichu reyni. Arbeniaqa noqaypataña. Caballos nimpis makanakunapaq sumaq kashan. Wakintaq nuqapaq kanqa. Danielqa mana chayta aprovecharqachu. Ya, Armenia qampaq kachu. Bactriana llaqta noqapaq kanqa. Valorniyuq rumisninpis. Nichu suyarikusunmaraq chaykunata partinakunapaq? Aha. Kaypi kashanku. Ima pasan? Qankuna saypaq contranta huchalikurqankichik. Daniel huchalikorqa mana noqaykuchu. Danieltaqa qasimanta huchacharqanchik. Kunan paqarin urquchimuni. Ni manasqata. Ichapis leones saqsasqas kasharqanku. Chayri onqosqaschus. Onqosqas. Saqsasqas. Leonesman wich'uykamuychej. Familias ninkutawan khusqa. Reyni, ama wañuchiwaykuchu, por favor. Noqa kamachini nación niymanta tukuy runas Danielpa Diosninpaq ñawpaqinpi manchariywan karqa titinankuta. Paymin kawsaq Diosqa. Gobiernonqa ni hayk'aq tukukonqachu. Kamachiyninpis wiñaypaq kanqa. Paymin kacharichin salvantaq. Cielospi, kay hallp'apipis milagrosta ruwan. Danieltapis leonespa siminmanta salvarqa. Dariochu qillqachirqa? Ari, tukuymanta hapacherqa. Qanmanta llakisqas kasharqayku. Manchikurqankichu? Ari waway. Pero Jehová yanapawanchik manchachikuqtinchik. Tatasnin Jerusalemman kutiyta manchikunku. Efer. Chaymanta niraq parlarikuykuchu. Ganri, noqayku ancha kutinki. Reganin tukuy sipunanchista. Kutiyta munayman. Pero allin machituña kani waway. Cuidakuychik wawasni. Gaman kipakusa, Daniel. Ama waqaychu waway. Zillay tatasniykiwan ya. Qanqa waway Jerusalenta aswan sumaq llaqtata rikunki. Profecías hunt'akusqantapis.
Zikullankita Jerusalempi ashkas Jehovata sirvishasqankuta mosoq templotapis chay temploqa may sumaqpuni. Jehová qayllallanpipuni kay pay yanapasonqa. Jehová Diosmanta mañakuni. Jehová Diospa wasimpi kakullaytapuni munani tukuy kawsaynipi. Pay may k'acha kasqanta tukuspa kawanaypa Iskay watasninman. Daniel, say cosa kasianki. Samarikamuaj. Daniel, kanka may munasa kanki. Chayrayku kachamuanku. Ama manchachikuychu. Mañakusaykiqa uyarisqa karqa. Tukuy sonqo entiendeyta munaspa, Diosniyki ñawpaqinpi kumuykukusqaykimanta pacha. Tukukuy p'unchaykunapi imachus llaqtaykiwan kananta entiendechisqayki. Niña kallpay kanchu.
Ni samaitapis atiniñachu. Ama manchachikuychu. Kanka maymunasqa kanki. Sonqotiyasqa kakuy. Wapu kay Daniel. Señor ni parlallaway. Kanka mayta kallpachawanki. Noqa willasqayki imachus chiqakaq libropi qillqasa kasqanta Persiapiqa 15 reyes waraq rikurinqanku tawa kaqtaq tukuyninkumanta ashka kapaq hinasta. Señor ni, imapitaq kay imas tukukonqari. Kusisqami pichus pacienciawan suyakuqqa. Kantaqri Daniel, tukukuy kama sinchi kriyniyoqllapuni kay. Qanqa samakapunki. Ahinapis tukukuy p'unchaykunapis sayarimunki. Imachus chay asusqanta hap'inaykipaq. Chay mikhunasta mikhuspaqa Diosniykuta phiñachisqayku. Diosniykitachu manchikunki? Ari. Musqukusqaykitaqa Jehová Diosniy willasunkiman sut'inchasunkimantaq. Jehováqa mayta munashan llaqtanta ashkhata bendecita. Noqaqa payta allinta riqsini. Paypi atinekusaq chayqa mayta bendeciwanqa. Ni yachanichu imaynatachus. Pero bendeciwanqa. Chay videoqa mayta kallpachawanchik. Chayrayku, Daniel hina Jehová yanapayninta mask'ana. Jehová Diospi astawan atinekunapaq uk takiyta takirisun. 150 takiyta. 150 takiypaq sutinqa hinata nin Jehová Diosta mask'ay.
Kay asamblea paja 100 kuraj videos grabaciones ima okichikorqa. Hawarqanchis chay videopis. Kay videosqa munduntinmanta asqa llaqtaspis ruwakurqa. Kay hina videos ruwakunanpaqqa qollqisitunchis yanapakusunman. Chaypaqqa internetpi yaykusunman donate.jw.org man. Danielqa sinchi creyniyuqllapuni karqa, pruebaspis rikukuspapis, onqosqeta kaspapis. Imata ruwasunman Daniel hina. Imaynata Danielpa qillqasqan profecías yanapawanchik. Chanta imaynata chay profecías creyninchista kallpachan. Chayta sut'inchariwasun Diospa llaqtanta kamachejkunamanta hermano led. Hermanonchista sumaqta uyarinachis. Sumaq cimientosniuq wasiqa terremoto kaqtinpis sumaq ruwasqa kasqanrayku mana urmaykunchu. Uq sach'apis ukhupis apisniuq kasqanrayku sinchi wayras kaqtinpis mana urmaykullantaqchu. Uq deportistapis uq competenciaman yaykunanpaq. Sumaqtapuni wakichikunchayqa chunka competenciasman yaykuspapis aguantanqa. Noqanchispis sinchi creeniuq kasunchayqa chay sumaq cimientosniuq wasihina, sumaq sapisniuq sach'ahina, sumaq wakichisqa deportista hinataq sinchita sayasun. Kay discursupi parlarisunchaq imaynatachus creeninchaq kallpachawasqanchaqmanta. Creeyqa Espíritu Santo pogoyninmanta uqnin. Chayrayku ima pruebapi ima llakipi rikukuqtinchaqpis sinchita sayanapaq yanapawanchaq. Creeninchaqqa mayta kallpachawanchaq. Llakisqa kaqtinchaq viejo yapusqanchaq rayku kallpanchaq pisiyaqtinpis. Wapus kanamanta nisqaqa Jehová Dioswan sumaq amigos kasqanchaq aswan valorniyuq. Sinchi creeniuq kaspaqa Abraham hina ruwasun. Mascarina Romanos capítulo 4. Leerison 18 manta 21 kama. Ahinata nin. Manaña ni ima suyakunapaq hina kasaqtinpis Abrahamqa suyakorqa. Creerqataq ashka suyuspaq tatan kananta. Chaytaq karqa payman nisqa kasqanman hina. Ahina kanqa mirayniykega nispa. Abrahamqa 100 watasniyuq hinaña kasqanrayku cuerponta wañusqata hinaña hawarqa. Hinallataq Saraq matrisninpis wañusqa hinaña kasarqa. Abrahamtaqri creellarqapuni. Payqa Diospaq nisqanpi mana iskayrayaspa creerqa. Creepitaq kallpachakorqa. Diosta hatunchaspa. Chantapis payqa Dios nisqanta hunt'ananmanta manapuni iskayrayarqachu. Abrahamqa 100 watasniyuq hinaña kasqanrayku ichapis wakin kutisqa sayk'usqalla llakisqalla kakuq. Hinapis creeninqa maysinchi karqa. Chay creenintaq yanaparqa Jehová nisqanpi tukuy sonqo atinekunanpaq. Jehováqa Abrahamman nerqa warmin 90 watasniyuq hinaña kaqtinpis wawitayuq kananta. Jehová imatachus nisqan mana creenapaq hina kaqtinpis Abrahamqa mana iskayrayarqachu. Payta hinallataq creeninchaq yanapawasun. Jehováqa uq sumaq kawsayta qonawanchaqta niwanchaq. Mana rikuspapis chaypi creenchaq. Manataq ni imaynamanta iskayrayanchaqchu. Piensarina uq kuraq hermanitunchaqpi. Hawasqanchaqman hina payqa sinchi onqosqeta pisikallpitataq. Hinapis hermanitunchaqpaq creeninqa may sinchi. Chay sinchi creeninrayku may sumaq kallpayuq. Abraham hina. Kay asambleaqa wakichikorqa creeninchaqta kallpachanapaq.
Creeninchaq sinchi kanqa chayqa ima pruebapis rikukuspapis. Chayri sahra imasta ruwanapaq tanqa waqtinchaqpis mana Jehovata wasanchasunchu. Jehová mantaqa ni ima llakiypis ni ima pruebapis karunchawasunchu. Kay asambleapi yachakusqanchikqa mayta yanapawarqanchik. Chayrayku imastachus kay asambleapi yachakusqanchikta yuyaririsun. Viernespaq wakichikusqanqa orqosqa kasan Lucas 17:5 yanapawayku astawan creenaykupaq. Chaytaqa Jesuspaq apostolesnin nirqanku. Paykunaqa astawan creeniyuq kanankupaq llamp'usunquwan yanapata mañakusarqanku. Nuqanchaqpis astawan creeniyuq kanapaq llamp'usunquwan Jehovamanta mañakuna. Jehová Diosninchaqri astawan sinchi creeniyuq kanapaq yanapawanchaqchu. Ari mayta yanapawanchaq. Viernes diapaq wakichikusqanpi yachakurqanchaq imaynasmantachus Jehová yanapawasqanchaqta. Chaypi yachakurqanchaq sinchi creeniyuq kanapaq iskay imasniqta yanapawasqanchaqta. Biblia niqta ruwasqasnin niqta ima. Tawamant agasqa discursospi yachakurqanchaq imaraykuchus Dios kasqanpi creesqanchaqta. Imaraykuchus Diospaq palabranpi creesqanchaqta. Imaraykuchus Diospaq kamachiykunasninpi creesqanchaqta. Imaraykuchus Diospaq munakuyninpi creesqanchaqtapis. Bibliapi Dios kasqanta yachakuyqa creeninchaqta kallpachan. Jehová Diosqa palabranpi willawanchaq paypuni tukuy imata ruwasqanta. Chaytanin Hebreos 3:4. Hebreos capítulo 3 versículo 4 pegat niwanchaq sapa wasipis wasichaqniyuqpuni. Tukuy imata ruwaqtaqri Diospuni. K'achitu wasita rikhuspa nisunmanchu ahinallamanta rikhurisqanta? Mana ichari. Chayta niqtinchikqa mana ni pi creewasunmanchu. Ahinallatataq mana nisunmanchu. Kay hallp'api tukuy ima kaqchikaqa ahinallamanta rikhurisqanta. Mana imapis ahinallamantachu rikhurin. Mana chayqa Jehová Diospuni tukuy ima kaqchikata ruwan. Kaypi piensarina. Nuqanchikqa munasanchik hatun llaqtamanta mapata orqoyta. Chaypaqtaq kayta ruwanchik. Pisuman yana pinturata hich'anchik. Chay pinturata hich'allaqtinchikpuniqa pisu enteroman mast'aykukun. Chantasuyanchik chay llaqtaq puentesnin, callesnin, pasarelasnin rikhurinanta. Chayta ashkha kutista ruwaspapis ni hayk'aq llaqtaq mapanta orqusunmanchu. Hermanoy, hermanay, tumpata asirinaykichaqpaq kayta nisqaykichaq. Ichapis mapata orqoyta munankichaqpuni. Hinapis ashkha kutista ruwaqtiykichaq waqmapalla lluqsisunkichaq. Ahina kaqtinqa imata ruwawaqchaq, wataqmantachaqa llariwaqchaq. Kunanqa cuerponchaqmanta parlarisun. Cuerponchaqqa t'ukunapaq hina ruwasqa. Mana mapa hinallachu. Imarayku chayta ninchaq. Imaraykuchus cuerponchaqpiqa t'ukunapaq hina ashka huch'uy células kapuwanchaq. Chay célulastaq puraqmanta yanapanakunku. Kunanqa parlarisun imaraykuchus Bibliapi creesqanchaqta. Diospaq palabranqa yanapawanchaq wawasninchaqta allinta uywanapaq. Chantapis Bibliaqa yanapallawanchaqtaq qhari warmi kawsaypi kusisqa kawsakunapaq. Hinapis runaspaq yuyaychasqankuqa mana Biblia hinachu yanapawanchaq. Imaraykuchus paykunaq nisqankuqa sapakuti cambian. Diospaq palabranwanri mana hinachu. May unayniyuq kaqtinpis imatachus nisqanqa yanapallawanchaqpuni. Chayrayku ninchaq Diospaq palabranpuni kasqanta. Kunanqa Diospaq kamachiykunasninmanta parlarisun. Kamachiykunasninqa hark'an cuerponchaqta, yuyayninchaqta, Diosta yupaychayninchaqtapis. Chantapis
conciencianchis limpu may kusisqataq kawsakunchaq. Chaytaqa mana llakipi kasparaqchu, chayri pantasparaqchu yachakunchaq. Wakinqa pantasparaqpuni yachakunchaq ninku. Ahinata yuyayqa mana allinchu. Jehová Diosqa sumaq yachachiwaqninchaq. Salmo 19, 7pi niwanchaq, Tata Diosqa yachayniyuqman tukuchin mana yachayniyuqta nispa. Kunanqa Diospaq munakuyninpi creesqanchaqmanta parlarisun. Jehová Diosqa uhk'ata wawanta kachamurqa noqanchaqrayku wañunanpaq. Wiñay kawsaytataq hap'inanchaqpaq. Pillapis regaluta quwaqtinchaq may sumaqpaq qawanchaq. Jehová Diosqa chay regalumanta nisqa aswan sumaq regaluta quwanchaq may munasqa wawanta. Evolucionpi creeqkunaqa monosmanta hamusqanchaqta ninku. Nipi kusikusunmanchu ñawpatatas ninchaq. Monos kasqankuta niwaqtinchaqqa hinapis Bibliapi niwanchaq Jehovaqa may munakuyniyuq tatanchaq kasqanta. Kunantaq parlarisun viernes tardepaq wakichikusqanmanta. Parlarerqanchaq Diospaq ruwasqasninmanta. Chaykunamanta yachakuytaq creeninchaqta kallpacharqa. Ñawpaq discursupi parlarikorqa estrellasmanta. Isaías 40:26pi niwanchaq Jehová Diosqa tukuy estrellasta ruwasqanta, tukuy ninkutataq sutisninkumanta wahyasqanta. Kaypi piensarinachaq. Estrellasman sutista churasanchaq. Cielopiqa mana yupay atina may chika estrellas tiyan. Kay sutistataq churanchaq. Pablo, José, Ana, Raquel, Sara, sapa uhman segundupi churanchaq. Hinapis científicos nisqankuman hinaqa cielopiqa casi 400,000 millones estrellas tiyan. Chay tukuyninman sutista churanapaqqa 400,000 millones segundosta necesitanchaq. Chaytataq ruwasunman 12,684 wataspi. Waq galaxiasmanta estrellaspaqpis ahina watasllataq kanman. Científicos ninku casi 2 millones galaxias kasqankuta. Galaxiasqa may ashkhapuni kanku. Sapa galaxiapitaq ashkha estrellas tiyan. Sutista churaspa q'osñirpasunmancha. Hinapis Jehovaqa sapa estrellata sutinkumanta wahyan. Imaraykuchus paypaq ruwasqan kanku. Chayrayku Jehovaqa mana qonqakapunchu pikunachus wañupunku chaykunamanta. Paykunata kawsarisimunqapuni. Iskaykaq discurso karqa Marqochasmanta. Marqochasqa may kallpayuq kanku. Chay imasta ruwaqqa may atiniyuqpuni. Jehová Dios chay imasta ruwarqa. Chayrayku payqa kunanpis aswan qhipamanpis hark'awasun. Kinsakaq discursupiqa monte sach'asmanta parlarikorqa. Montesmanta sach'asqa ch'akipuspaqa wanuman tukupunku. Chaymantataq waq plantitas lluqsimunku. Chaytaq rikuchin Jehová Diosqa may yachayniyuq kasqanta. Runasqa hallp'anchaqta mana allinman tukuchisanku. Jehová Diostaqri k'achituman tukuchanqa. Chanta wayramantawan, yakumantawan tawakaq discursupi parlarikorqa. Chaypi yachakorqanchaq Jehová granisuta apachimusqanta llaqtanta kacharichinanpaq. Noqanchaqtapis chayllawanta hark'awasun Armagedonpi. Marqochapi animalesmanta phishqakaq discursupi parlarikorqa. Ima animaltaq aswan hatun kasqa tukuy animalesmanta. Ballena azul. Chay hatun animalqa ashkha mikhunata mikhuq kasqa. Hinapis Jehová Diosqa mikhunata mana pisichinchu. Ashkhata mikhuqtinpis Jehová Diosqa gobiernonta ñawpaqman churaqtinchaq imatachus necesitasqanchaqta quwasun.
chantapis cuidawasun. Chaytata Jehovaga ruangapuni. Sohtakaj discursupi cuerponchejmanta parlarikorga. Cuerponchejga maisumaj ruasga. Imanakuhtinchejpis sapitanmanta sanuyapun. Ahinallatakchu maygen autuampis kangu. Mana echari, hinapis imataq kanman cuerponchej mana sapitallanmanta sanuyapoqtin. Pisi tiempollapi qoyu purulla kasunman. Ima millaymanchus tukupusunmanpis. Jehovaga cuerponchejta sumaqta ruwarga. Chayrayku sapitanmanta sanuyapun. Tumpamantawantaj cuerponchejga sanitu kanga. Manaña viejoyasunchu nitaq ongosunchu. Kunantaj parlarisun pishgaman t'agasqa discursusmanta. Chaypega yachakorganchej pikunachus creeniuq kasqankumanta pikunatajchus mana. Noqanchejga sinchi creeniuq kaqkuna hina ruwayta munanchej. Sinchi creeniuq runasqa karganku. Abel, Enoch, Noé, Moisés, discípulos ima. Chayrayku paykuna hina ruwana. Amataq tiempunkumanta runas hinachu. Sinchi creeniuq kaqkuna hina. Jehová yanapayninta mask'ana. Jehová Diosqa tatanchej, yanapawaqninchej, cuidawaqninchejtaj. Viernespaj wakichikusqanmantaqa ashkhata yachakunchej. Creeniuq kanapaj Jehová yanapawanchej iskay imaswan, Bibliawan ruwasqasninwan. Imatani sunman películamanta. Imaynata Jehová Dios Danielta yanaparga creeniuq kananpaj palabranekta. Tatanga qelqasqata haywarga. Danielga tatangorga chay qelqasqata sapakuti leerij. Chay qosqan qelqasqaqa Salmo 27 manta karga. Danielga chaypit ukurij enemigusnin payman churanakuqtinku. Salmos 27 versículos 11-12 pi piensarej. Chaypinin ama paykunaq munayninmanqa sagerpariwaychu. Imaraykuchus contraypi sayaykunku llulla testigos. Pikunachus maqanawankumanta wañurisanku chaykuna. Wañuchinankuta nihtinkupis kay Salmos 27, 7 al 9 nisqanpit ukurelqa. Qanlla yanapawaqniy kanki. Ama sapayta sagerpariwaychu. Amataq kachariwaychu. Qanmin salvawaq Dios niy kanki. Chaypit ukurisqanqa creenin aswan sinchi kananpaq yanaparqa. Hinapis mana sut'ita yachanchaqchu chay versículospuni yanapasqanta. Astawanqa yachanchaq sinchi creeniuq kananpaqqa Diospaq palabran yanapasqanta. Danielqa Diospaq palabranta sumaqta ukuncharej. Chayrayku kay Daniel 9:2pi pay kikin nerqa. Noqa Danielqa Diospaq palabranta leekusarqani. Chaypi nisarqa Jerusalenqa qanchis chunka watas junt'ata thoñisqa kananta. Jehovaqa Danielta hina noqanchaqtapis yanapawanchej. Imaynatataq chayta ruwan. Palabrampi profecías nehta. Chay profecíasqa mayta yanapawanchej. Chay profecíasmanta wakintaqa Daniel qelqarqa. Kay tiemponchaqpita juntakusan. Danielqa rey del nortemantawan, rey del surmantawan qelqarqa. Mayokillapaq bruaj kastinpitaq hermano Kenneth Cook chaymanta sut'incharerqa. Yuyarinapaq chikanta qhawarisun. Chay videota allinta qhawarinachaq. Diosqa Daniel magnerqa iskay reyes hapinakunankuta. Chaytaq rey del norte, rey del sur. Imaynata chay profecía kunankama junt'akun. ...1800 watas Tukukuynejta Alemaniaqa rey del norteman tukorqa. Alemaniaqa sur ladopi kaq reypa contrampi ashka soldadoswan maqanakuq rirqa.
barcosninpis maqanakunanpaq ashkaspuni karqa. Chantapis sur ladumanta rey Gran Bretaña, Estados Unidoswan. Kay reyqa Primera Guerra Mundialpi ashka soldadosninwan maqanakurqa. Rey del Nortetataq atiparqa, ayqicharqataq. Hinapi Rey del Norteqa ni urmarqaraqchu. Segunda Guerra Mundialpitaq may santo tratuq contrampi phiñakurqa. Diosman haywanatapis hayacharqa, nisuman predicacionta sayachiyta munarqa. Imaynataq, predicacionta prohibispa, hermanosta carcelman wisk'aspa, wañuchispa ima. Paykunamanta wakintaq aqllasqa cristianos karqanku. Segunda Guerra Mundialpi Alemania atipachikusqantawantaq Unión Soviética Rey del Norte karqa. Chay reytaq Rey del Surwan uq millay-lantita sayaricharqanku, nisuman Organización de las Naciones Unidas nisqata. En 1918 chaynejta Unión Soviéticaqa hap'ininpi kaq llaqtasmanta religionesta chinkachisharqa. Hinapi Biblia nisqan hunt'akurqa. Chay reyqa ñawpa tatasninpa Diosninta mana kasuta ruwanqachu nispa. Ajinamanta Rey del Norteqa mana Jehová Diostachu hatuncharqa, manaqa hark'achasqa wasispa Diosninta hatuncharqa. Biblia nisqaman hinataq Rey del Norteqa soldadosninwan Rey del Surpa contrampi sayaykurqa. Rey del Surqa Unión Soviéticawan atipanakupi kasharqanku munduta dominanankupaq, ch'aqwasta guerrastataq munduntinpi yapakurqa. 1991pi Unión Soviética urmasqantawan mana sut'ita yachakurqachu pichus Rey del Norte kasqanta. Chayrayku Diospa llaqtanqa uq tiempota libremente predicarqa. Kay qhipa watasllapi Rusia paywan uqchasqa suyuspiwan Rey del Sur contrampi uqharikunku, computadoranejtataq puraqmanta tumpanakunku. Rey del Norteqa Biblia nin hina suma hallp'amanpis yaykuykullarqataq. Nisuman mana predikaqta nitaq tantakuqta saqiwanchischu. Kunanpi Rusiamanta gobiernoqa Diospa llaqtanta qhatiykachashallampuni. Nuqanchis yachanchis qhatiykachasqa kananchista. Hinapis chayqa mana wiñaypaqchu kanqa. Reyninchis Jesucristoqa aswan atiyniuq mayqan gobiernomantapis. Jesusqa tumpitamantawan chinkarparichenqa tukuy enemigosninta. Hinallataq Rey del Norte, Rey del Surtapis. Diospa llaqtantataq salvanqa. Chay videoqa may sumaq. Jehová nisqanman hina tukuy profecías hunt'akusasqanta yachay. Yanapawanchaqchu. Ari mayta yanapawanchaq. Creeninchaq sinchi kananpaq yanapawanchaq. Pisimantawan waq profecías hunt'akullanqataq. Chay pachataq Jesus Diospaq llaqtanta hark'anqa. Tukuy saqra ruwaykunatapis chinkachanqa. Profecíastaqa estudianallanchaqpuni tiyan. Chayta ruwasun chayqa Jehovapi astawan atianakusun. Payqa may munakuyniyuq tatanchaq. Sábado diyapaq temaqa karqa Judas 3manta. Chaypinin creerayku sinchita maqanakuna.
Imatataq yachakurqanchaq kinsaman t'aqasqa discursupi, yachakurqanchaq creeninkurayku, mana sayk'upuq hermanosninchaqmanta. Paykunaqa sinchi creeniyuq kanku. Sapallanku testigos kaspapis, Jehovata sirbisallankupuni. May k'achitu karqa bautisakuqkunapaq discurso. Creeninchaqta mayta kallpachan. Reciellanraq bautisakuqkuna creeninkutapis mayta kallpachan. Chayrayku qankunataqa Jehová Diosninchaq, Diospaq llaqtanta kamachaqkuna, hermanosninchaq, hermanasninchaqpis mayta munakusunkichaq. Allin hamusqa kankichaq Diospaq llaqtanman. Kunanqa parlarisunchaq tardenpaq wakichikusqanmanta. Chaypi yachakurqanchaq predikakunallampaqpuni. Chayri waqkunata yanapanapaq qolqasitunchaqmanta churayta atisqanchaqta. Diospaq gobiernunmanta astawan willanapaqqa atisunman waqparlayta yachakuyta. Pisi willaqkuna kanku chayman ripuyta. Willaqkunapaq escuelaman riyta. Construccionman riyta ima. Qolqasitunchaqwanpis yanapakusunman atisqanchaqman hina. Sabadopaq qhepakaq discursoqa sutikorqa creerayku sinchita maqanakuna. Chanta pikunawan maqanakunchaq. Contranchikpi llullaymasta parlaqkunawan. Pikunataq noqanchaqmanta llullasta parlanku. Jehovata wasanchaqkuna. Paykunaqa iskay rayachiyta munawanchaq. Satanasqa paykuna niqta mana reparayllata urmachiwasunman. Chayrayku Diosta wasanchaqkunaq nisqankutaqa ama creenachu. Internetpi churasqankutapis ama qawanachu. Imaraykuchus pisimanta pisi Jehovamanta karunchawasunman. Tatanchik Jehovaqa espiritunwan yanapawanchaq. May sinchi creeniyuq kanapaq. Satanasri imata ruwayta munan. Imaspichus creesqanchaqmanta iskay rayananchaqta munan. Evata hina iskay rayachiyta munawanchaq. Paymanqa kayta nirqa. Ciertochu chay sach'amanta mana mikhuqta saqasunkichaq. Ciertopunichu. Chayta nispaqa iskay rayachirqa. Ajinallatataq iskay rayachiyta munawanchaq. Satanaspaq trampampi mana urmananchaqpaqqa mayta kallpachakuna. Hermanosni, kaypi t'ukurinaykichaqta munayman. Jehová Diosta wasanchaq runa punkuykichaqta takaykamun. Nisunkichaqtaq yaykunimuymanchu. Imata willarisqayki. Testigusqa mana chayqa religionchu kanku nispa. Chayta nisunkuman chayqa tanqapicha wasiykimanta urqumuwaq. Paykunaqa teleniqta, mensajesniqta wasinchaqman yaykumuyta atillankumantaq. Hermanuy, hermanay, amapuni chay llullaymasta nisqankuta uyarinachu, nitaq leenachu. Segunda Juan 10pi ajinata niwanchaq. Sichus pipis qankunaman hamuspa mana Cristo yachachisqanman hinachu yachachinchayqa, ama chay runata wasiykichaqpi hap'ikuychaqchu. Hinapis wakinqa chaypi urmanku. Imatachus nisqankuta tumpata yachayta munaspa mensajesninkupi imatachus nisqankuta leenku. Wakintaqri telepi imatachus nisqankuta qawanku y uyarinku. Chay imasta ruwayqa millay k'arku mikhunata mikhuy hina. Chayta mikhuy cuerponchik allin kananpaq yanapawasunmanchu. Mana hermanosni, llullaymasta yachaypis manallataq yanapawanchaqchu. Imata ruwana kanman chay trampapi mana urmanapaq. Creeninchaqta kallpachana. Chaypaqtaq sapadilla Bibliata leena.
Zikorganchak hina Danielga creerayku sinchita maganakorga. Payga manapuni Jehová Diosta wasanchargachu. Danieltaga reypaj mikunanmanta mikunanpaj binunmanta ujiananpaj tangarganku. Payri imata ruwarga. Chaypajga Daniel capítulo 1 mascarina. Daniel 1:8 ajinata newanchaj. Daniel tahri songon pinerga reypaj mikunanwan ujianankuantaj manach eshichakunanta. Chayrayku kamachina wasipi sirvijkunaj kurajninkumanta mañakorga. Reypaj wakichisqa mikunamantaga ama payman mikuchinankuta. Ajinamanta leyman hina ama ch'ishichakunanpaj. Payqa songonpi nekusqaña. Imatachus ruananta. Danielga sut'ita yacharqa. Diospaj kamachisqanta kasukuy allinninpaj kasqanta. Noqanchaqpis Daniel hina creerayku maganakuna. Ichagankunamanta wakintapis familiarisnikichaq, amigosnikichaq, escuelaykichaqmanta, trabajuykichaqmanta, compañerosnikichaqpis Jehová Diospaj kamachisqanta p'akinaykichaqpaj tanqasunkichaq. Hinapis sinchita sayaychaq. Daniel hina sinchita creerayku maganakuychaq. Jehovata kasukuyqa may sumaq imaraykuchus allinninchaqpaj. Danielpaj enemigusnin imata ruwarqanku. Jehovata wasanchachiyta munaspa tukuy imata ruwarqanku. Hinapi rikukuspa imatachus Daniel ruwasqanta yachanapaj Bibliapi mascarina Daniel capítulo 6 versículo 10. Daniel capítulo 6 versículo 10 nin. Daniel tahri chay kamachisqanman rey sutinta qelqaykusqanta uyarispa wasinman riporqa. Puñunan wasinpaj ventanasninta kicharerqa. Mayqanchus Jerusalén laduman qawarisqa karqanku chaykunata. Chaypi qonqorikuspataq Diosmanta mañakorqa yupaycharqataq. Chay hinata ruwarqa kinsa kutita sapa p'unchay. Kaypi leerinchaq hina Danielga yacharqa imachus chegakaj kasqanta. Daniel 6:16 pi niwanchaq Danielga Jehová Diosta tukuy songo servisqanta. Atalayapi nerqa Jehovata tukuy songo sirviyqa muyupi puriyhina kasqanta. Muyuqa mana tukukuyniyuq. Noqanchaqpis Daniel hina ama ni ima Jehovamanta karunchanawanchaqta saganachu. Muyupi hina mana sayk'uspa purinallapuni. Kunanqa videota qhawarisun. Chaypi reparasun imatachus hermano ruwasqanta. Payqa presota apakapunankuta manchachikuq. Hinapis Daniel Jehovata sirvinallanpaqpuni imatachus ruwasqanpi t'ukuriq. Chaytaq mayta yanapan. Tukuynejpi ch'aqwa kashallampuni. Soldadosqa kantumanta hap'irashanku. Pikunachus mosoq gobiernota mana puyankuchu chaykunata. Reunionman kunan ch'isisisunchu? Señoraytawan, wawaytawan sumaqta cuidayta munarqani. Pero wakin ancianosta presuchankuña. Noqatapas presuchawanqanku chayri. Imataq kanqa familiaymanta. Niñachu kunan orakunki Daniel? Ventana kicharisqa sapa día. Kinsa kutita orakuni.
chayta mana ruwayman chayqa runa simanenqankutaq Jehovata allinta riqsini paypi atinekusaq chayqa mayta bendeciwanqa ni yachanichu imaynatachus pero bendeciwanqa orapuwayche creeyni sinch'illapuni kananpaq ima llakipi kaspapis tukuyninchik sinch'ita sayana Bibliaqa sut'ita nin tantakunanchikpuni kasqanta huch'uy grupitosllapipis Jehovamanta kallpata mañakuna ima kaqtinpis awantananchikpaq Munasqa tatayku Jehová qaman q'umuykakamuyku chaymantaqa presuchawarqankupuni Miguel, mayta faltachasuyku. Hinapis sumaqta ruwashanki. Yachayku ima kaqtinpis sinchi creyniyuqllapuni kanaykita. Ñuqaykupis chayllatataq ruwasaqku. Manchikurqankichu? Ari waway pero Jehová yanapawanchik manchachikuqtinchik Jehová Dios yanapawanqa pay familiayta cuidanqa Noqanchiktapish chay hermanunchikta hina enemigusninchik qatiykachawasun. Segundo Timoteo 3:12 nin Cristo Jesuspaq yachachisqasnin hina Diosta sirvispa kawsayta munaqkunaqa qatiykachasqallataq kanqanku. Kaypiqa mana ninchu ichapis nispa. Mana chayqa nisan qatiykachanawanchikta. Chay hermanuta hina qatiykachawaqtinchik imata ruwasunman. Danielpaq kawsayninpi t'ukurina. Creyninchik raykutaq maqanakuna. Chantaq Jehovaman orakuna. Pay hinaqa ni pichay hina atiniyuq kanchu. Ni enemigusninchikpis. Davidpi piensarina. Goliatta rikuytawan. Pay mancharikurqachu. Goliat may hatun kaqtinpis mana manchikurqachu. Piqpaq ladunpitaq Goliat ahina huch'uysitu karqa. Jehová ladunpi. Aswan atiniyuqqa Jehovalla. Danielpis Jehová may atiniyuq kasqanta repararqa. Leonespaq t'uqunkupi kasaqtin paytaqa Jehová hark'arqa. Leonespaq siminkuta wisq'arqa. Imaraykuchus chay leonesqa uq runata t'uqunkuman wijch'uykuptinku hap'ik pacha kanku. Pampaman ni chayaqñachu. Danieltaqa misk'i mikhunata hinacha qhawarqusarqanku. Hinapis Jehovaqa mana saqirqachu chay leones Danielta mikhukapunankuta. Nitaq imananankuta. Danielmantaqa mayta yachakusunman. Payqa machituña onqusqeta kaspapis Jehovapi atinekurqa. Judíos Jerusalenman kutipusaqtinku Danielqa 100 watasniyuqña karqa. Nitaq paykunawan kutipuyta atirqachu. Babiloniallapiña qhipakurqa. Chanta imaynata Jehová Dios payta yanapallarqapuni. Chaypaqqa mascarinachik Daniel capítulo 10 versículo 18 y 19 nin. Chanta runaman rikch'akuqqa uqtawan llank'arillawarqataq. Mosoq kallpata quwaspa niwarqa. Ama manchachikuychu, amataq llakikuychu. Diosmin munakusunki. Kallpachakuspa sonqoykita pataman uqariy nispa. Pay parlasawaqtillanraq reparakurqani wataqmanta kallpayuq kasqayta. Chanta nerqani, wiraquchay, parlaway. Imaraykuchus wataqmanta kallpayta kutichipuwankiña nispa. Reparanchikchu. Pineqtataq Jehová yanaparqa. Ángel neqta. Pay nerqa Jehovapaq may munasqa kasqanta. Chaytaq Danielta mayta kallpacharqa. Chanta Jehová Diosqa rey del nortemanta, rey del surmantawan profeciata Danielwan qillqachirqa. Chaytaq junt'akusan. Machituña kaqtinpis, onqusqeta kaqtinpis, Jehovaqa payta mayta munakuq yanapaqtaq. Kunantaq uq machitu hermanumanta videota qawarisunchaq.
Allinta chay videota qawarina. Hermanunchejga imaynatachus Jehová Danielta yanapasqanpi piensarisan. Watasqa chay hinusqayta pasan. Precursor kachaqti. Waqparlaypi yanapakushaqti. Superintendente kachaqti. Uq tiempota machito hermanustaps yanaparirqani. Watiqmantaps joven kayman. Kunantaq kay hospitalpi nima ruay atispa kachani. Wakin diyasqa niña nimapaq balesqayta yuyani. Daniel, kanqa maymunasqa kanki. Chayrayku kachamuwanku. Mañakusaykiqa uyarisqa karqa. Tukuy sonqo entiendeyta munaspa, Diosniyki ñawpaqinpi k'umuykukusqaykimanta pacha. Niña kallpay kanchu. Ni samaytapis atiniñachu. Ama manchachikuychu. Kanqa maymunasqa kanki. Sonqo tiyasqa kakuy. Wapu kay Daniel. Kusisqami pichus pacienciawan suyakuqqa. Kantaqri Daniel, sinchi kriyniyoqllapuni kay. Tukukuy p'unchaykunapi sayarimunki, imachus chayasusqanta hap'inaykipaq. Buen día. Imaynalla. Waleqlla, uq videytuta rikuchiykimanchu. Un ratito casting. Ya. Tatay Jehováqa mana qonqakuanchu. Paypaqqa baleneraq. Ashkhataraq paypaq llank'ayta atiman. Kay videoqa maytapuni kallpachawanchaq. Icha onqusqayta kasqaykirayku Jehovapaq pisita ruwasasqaykita yuyasanki. Hina kaqtin Danielpi piensariy. Paytaqa Jehová yanaparqa. Qantapis Jehová Dios yanapasonqa. Ñawpaqpi ruwasqaykitaqa mana qonqapunchu. Chayqa paypaq may valorniyuq. Ari, payqa may hatunpaq hawan pisisitu kaqtinpis. Paypaqqa munasqa kanchaq. Jóvenes kaspapis, machitus kaspapis, Daniel hina ruwana. Pay hina sinchita maqanakunallapuni. Creeninchaq rayku. Domingopaq wakichikusqan temaqa nin. Creeyniyuqchus kawaqchaq chayqa nisqaykichaqman hina ruwakunman. Orqosqa karqa Mateo 21 manta. Imatay achakurqanchaq pusaqman t'aqasqa discursospi. Creeyniyuq warmis hina ruwana kasqanta. Sapa discursupi yachakurqanchaq chay sinchi creeyniyuq warmisqa may hatuchaq ch'ampaykunata atipasqankuta. Saraqa llaqtanta kapuyninta ima saqeporqa. Chantapis mana wawitayuq kayta atirqachu. Chaytaq mayta llakicharqa. Kuchiwarmi Rahabpis kawsayninta wañuypataman churaspa iskay wateqaq kunata hark'arqa. Jehová Diospaq llaqtanmantaq uqchaykukorqa. Payqa millay kawsaynintapis saqerqa. Anaqa mana wawitata riqsispapis penina k'umuykachachaqtinpis Jehovata sirvillarqapuni. Pitaq pay hina ruwallarqataq Israelmanta uq esclava sipasita. Paytaqa familianmanta t'aqarqanku. Mana manchachikuspataq maymanchus aparqanku chaypi Jehovamanta parlarqa. Mariapis uq sumaq ruwayta Diosmanta hap'erqa. Payqa Jehová Diospaq wawanta uywarqa. Kuydarqataq. Feniciamanta warmipis mana sayk'uspa Señorninchik Jesucristo yanapayninta mañakorqa. Wawitanta sanuyachipunanpaq. Sanuyachiporqapunitaq. Martaqtaqa munasqa hermanun Lázaro wañuporqa. Hinapis yacharqa Jesus payta kawsarichimunanta. Chaypitaq creerqa.
Qhepakaq discursupitaq iskay hermanasninchaqpaq kawsayninkumanta parlarerqanchaq. Chanta imataq hermanasninchaqwan karqa. Paykunaqa testigos kasqankurayku karcelpi wisq'asqa karqanku ashka watasta. Ñawpa tiempomanta sinchi creeniyuq warmis kay tiempomanta hermanasninchaqpis hatuchis llakiykunata atiparqanku. Chayta ruwarqanku. Creesqankurayku Jehovapi atinekullarqankupuni. Jehovataq ni hayk'aq paykunata sagerparerqachu. Sumaq willaykuna hunt'akunanta yachayqa creyninchaqta kallpachan. Kunantaq ima profeciaschus hunt'akunanmanta parlarina. Nabucodonosor musqakusqan lantiq chakisnin imawanchus ninakusqan profeciaqa hunt'akunqapuni. Chayta Daniel qillqarqa. Chaylantiq sapa partenqa pisimanta pisi hunt'akurqa. Tawañataq hunt'akun. Chaykunaqa tiempota atiniyuq karqanku. Chaymanta niña. Nabucodonosorpaq musqakusqan lantiq chakisninqa fierromantawan t'urumantawan karqa. Hinapis chay chakisnin imawantaq ninakun. Gran Bretañawan Estados Unidoswan. Kay tiempopitaq chay naciones kamachishanku. Fierrowan t'uruwanqa mana chaqrukusqankurayku mana sinchichu. Ajinallatataq Gran Bretañawan Estados Unidoswanpis mana sinchi atiniyuqchu kanku. Roma hinaqa. Chanta imaraykutaq mana sinchi atiniyuqchu kanku. Gran Bretañawan Estados Unidoswan. Imaraykuchus chay nacionesmanta ashka runasqa gobierno contranta oqarikunku. Ch'aqwasta rikurichinku. Atininkumanta kacharichikunankupaq. Derechosninkuta valechinankupaq. Daniel capítulo 2 versículo 42 pinin, chay reinoqa wakinneqpi sinchi kananta, wakinneqpitaq pisikallpa. Ajinapunitaq, chaytaq ni hayk'a hina kay tiempopi hunt'akusan. Chanta fierrowan t'uruwan ninakuq gobiernos. Paykuna purachu chinkachinakonqanku? Mana paykuna purachu. Pichus chinkachinanta yachanapaq Daniel libruta mascarina. Daniel capítulo 2 versículo 44 nin. Chay reykuna kamachisaqtinku hanaq pachapi kaq Dios reynota sayarichenqa. Chaytaq mana hayk'aqpis chinkachisqachu kanqa. Manataq mayqin reynopis payta atipanqachu. Tukuynin waq reynosta tukuchenqa. Chay atipaq reynotaqri wiñaypaq sayanqa. Chaytamin niyta munan reypaq rikusqan rumi. Mana peqpaq tanqarimusqallan orgomanta choqakamuqqa. Mayqinchus fierrota, bronseta, t'uruta, qolqeta, qoritapis hallp'aman tukucherqa chay. Hatun atiniyuq Diosqa rikuchin reyman. Imachus kananmanta qhepa p'unchaykunapi. Musqokusqaykiqa cheqamin. Sut'inchayninpis cheqallataq. Leerinchaq hina Diospaq gobiernonqa chay rumiwan ninakun. Chaytaq urmamuspa lantiq chakisninman chayaspa t'unarparenqa. Chayta sut'inchan Daniel capítulo 2 versículo 34. Rumiwan ninakuq Diospaq gobiernonqa hallp'amanta gobiernosta chinkachenqa. Chaylantiq chakisninta phirirparenqa. Ari chayta ruwanqa Gran Bretañawan Estados Unidoswan qhepakaq potencia kanku. Chay potenciata Armagedonpi chinkachisqa kanqa. Ahina kanqa. Chayta niwanchaq Daniel 2:45. Tukukuyninpi nin musqokusqaykiqa cheqamin. Sut'inchayninpis cheqallataq. Ahinapuni. Diospaq gobiernonqa kay hallp'amanta gobiernosta chinkachenqa. Chayta ruwanqa qhepakaq potencia kamachisaqtin. Chaytaq tumpamantawan hunt'akunqapuni. Mana chayllachu. Daniel mosqoypi hina rikusqanpis hunt'akullanqataq. Daniel capítulo 7pi willawanchaq. Imatachus rikusqanta. Rikhorqa tawa phiña animalesta. Chaykunaqa tiempota rikhurimurqanku. Chinkarqankutaq. Chaykunaqa ninakun may atiniyuq tawa gobiernoswan. Chay gobiernosqa kamachiyninkupi kaq runasta mayta ñak'aricharqanku.
Chay potenciasqa kanku Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma ima. Chantapis chay tawa gobiernosqa ninakullantaq chaylantaq tawa partesninwan. Chayta Daniel libro sutinchan. Daniel capítulo 7 pinillantaq Romamanta nisunman tawakaj animalmanta huch'uy waqrita lluqsimusqanta, ñawisniyuq kasqanta, simiyuq kasqanta, hatunchakuspataq parlasasqanta. Chay p'utumuq huch'uy waqritaqa ninakun Gran Bretañawan Estados Unidoswan, qhepakaj potencia. Chay potenciawan imataq kanqa, chayta yachanapaq maskarina Daniel libruta. Daniel capítulo 7, leerisuntaq versículo 26. Chanta juezkuna payta juzganganku. Atinin qhechusqa kaqtintaq chinkachisqa kanqa. Kay pachapi tukuynin llaqtaspaq reinosninku. Atininku. Hatun kayninkupis hanaq pachapi kaq Diospaq aklakusqan aylluman qopusqa kanqanku. Chay kamachinantaq wiñaypaq sayanqa. Kay pachapi kaq tukuynin naciones paytaqa sirvenganku. Kasukunqankutaq nispa. Imataq kanqa huch'uy waqritawan ninakuq gobiernowan. Atinin qhechusqa kanqa. Diospaq gobiernontaq chinkachenqa. Nabucodonosor mosqoyninpi rikhusqan lanteq chakisninpis chay gobiernollawantaq ninakun. Chay gobierno kamachisaqtillanraq Diospaq gobiernonqa hallp'antinmanta tukuy gobiernosta chinkachenqa. Ari, Diospaq gobiernollaña kamachenqa. Chay junt'akunqapunichu, junt'akunqapuni. Imaqtinchus chaylanteq tawa partesninqa junt'akunña. Chayrayku, niuq chikantapis iskayrayanchaqchu, profecías junt'akunanmanta, yachanchaq junt'akunantapuni. Kay kamaqa Danielpaq qillqasqan profecíasmanta wakillanmanta yachakunchaq. Chaykunataq t'ukunapaq hina junt'akurqanku. Chay profecías junt'akusqanta yachay. Imata rikhuchiwanchaq. Tukukuy p'unchaypiña kawsasasqanchaqta. Tumpamantawan waq junt'akullanqataq. Mayqintaq chay Daniel 12:1 nisqan. Chay versiculupi niwanchaq. Ángel Miguelqa sayaykunanta. Chay pachaqa may llaki tiempo kanqa. Hinapis chay kutiqa Jehová Diospaq llaqtallan salvasqa kanqa. Yuyarikunkichaqchu qallariypi videomanta. Chay videopiqa Jesucristo, chayri Miguel, ashka angelesninwan hamusarqa. Diospaq llaqtanta hark'ananpaq, saqra runastataq tukuchinanpaq. Chay videopi sut'ita rikullarqanchaqtaq soldadosqa cieloman baleasasqankuta. Chanta pita baleasarqanku. Ángel Miguelta. Chayqa may chistoso, Chay saqra runaspaq baleasqankuqa cuetillos, petardos hinalla. Miguelpaq atiyninwan kikinchaqtinchaqqa. Imatawan chay videopi rikurqanchaq. Miguelqa mana pechirayuqchu, nitaq escuduyuqchu kasarqa. Imallata hap'isarqa. Payqa espadallata hap'isarqa. Chayllata necesitan. Wakin publicacionesninchaqpiri ima hap'irisqataq Jesus rikurin. Flechana arco hap'irisqalla rikurin. Waq armasmanta nisqaqa, chay armasninqa may sumaqpuni kanku. Jesusqa chayllata necesitan. Chaykunallawan Jehová Diospaq llaqtanta hark'anqa. Satanaspaq saqra munduntataq tukuchenqa. Armagedón pasaytataq Jesuspaq waranqa watas kamachiynin qallarinqa. Ari hermanosniy, chay pacha waqima junt'akullanqataq. Imataq junt'akunqa? Chayta yachanapaq masq'arinachaq Daniel libruta. Daniel capítulo 12, versículo 13. Chaypi hinata nin. Qantaq Daniel, purillaypuni, tukukuy kama. Chanta samarikunki, qhepa p'unchaykunapitaq hatarikunki. T'inkaykita hap'ikapunaykipaq.
Payqa Jehovata tukuy songo sirverqa wañupunan kama. Ni hayk'aq wasancharqachu. Kunantaq wañuypi samarisan. Tumpamantawantaq Jehová Dios kawsarichimunqa. Jesuspaq waranqa watas kamachiyninpitaq t'inkanta hap'ikapunqa. Danielqa imatachus Jehová Diospaq angelnin nisqanpi creerqa. Chaymantaqa mana iskayrayarqachu. Chayrayku tukuy kawsayninpi Diosta sirverqa. Ch'ichipaq qhawasqa mikhunata haywaqtinkupis manapuni mikhurqachu. Danielqa kawsayninta wañuypataman churaspapis orakullarqapuni. Payqa creyninta kallpachananpaq Diospaq palabranta estudiaq. Payqa tukuy songo Diospi atienekorqa. Chayrayku Danielqa mana iskayrayarqachu. Jehová kawsarichimunanmanta. T'inkanta qopunanmantapis. Noqanchispis Daniel hina ruwanapaq kallpachakuna. Imasta ruwasunman. Jehová munasqanman hina kawsakuna. Jehovallata tukuy songo sirvina. Mana sayk'uspa orakuna. Jehovaqa mañakuyninchaqta uyariwasunpuni. Imaynapitaq chayta yachasunman. Palabranta estudiaspa. Chayta ruwana. Jehová Diospi atienecusunchayqa t'inkanchaqta qopuwasunpuni. Hebreos 11:6 pinin Dios manqayllaykuqqa creenantiyan Diosqa kasqantapuni. Hinallataq sonqo kaqaywan payta masqaqkunata t'inqasqantapis. Kunanqa videopis rikurqanchik chay hermanosmanta parlarina. Uqninqa familiayuq karqa. Uqnintaq onqusqeta. Familiayuq kaqtaqa presucharqanku. Onqusqeta kaqtataq Jehová mana sanuyacharqachu. Qasitachu Diospi creerqanku. Qasitachu Diospi atienekurqanku. Nimarayku chayta nisunmanchu. Jehovaqa bendicenqapuni. Munasqa hermanoy, hermanay, ahinallapitaqchu rikukusanki. Amapuni sayk'upuychu. Jehová Diosqa bendecisunqapuni. Kunantaq uq videota qhawarisun. Chay takiniyuq videoqa may sumaq kasan. Qhawarinachaq. Tantakuy Dios wangkasyan kiari Kang wampuni kang kapay Pay patakang kikang Making wang hapisong gapay Krey niyo kay Jehová yana pasong ka Krey niyo kay kalpachasong ka Dios Krey niyo kang kichay Nyaw pagmanring kikang Kang wampuni kang ka Dios Jehová Krey niyo kay Wow.
pari ati niños kanki pruebas ta aguantan kika Dios Jehová kan lawan puni kan kapay by min salvay taya ta Dios Pamantawan kang ka mosohat ari Dios min che Jehová mis canta junto a mí hatun chasga kachun Dios Jehová Kreni yokai Jehová yana pasoka Kreni yokai kalpachasong Dios Kreni yokan kita Nyopak manjing kikan Kawan punikan ka Dios Jehová Kreni yokai Kay videoga maitapuni kallpachawanchaq. Takitañachamuna sankichaq. Kay discurso tukukusqantawan takirisunchaq. Hermanosni, hermanasni, jovencitos, Bibliamanta yachakuqkuna, tukuyninchaq, maqanakusanchaq. Ari, maqanakupi kasanchaq. Hermanosni, imawantaq maqanakusanchaq, huchasapa kayninchaqwan. Chay uhninkasan. Sheqankaqta ruwayta munaspapis, saqrakaqta ruwayta munanchaq. Chanta, pikunawantaq maqanakusallanchaqtaq, Satanaswan, demonioswan ima. Bibliaqa, Satanasta kikinchan, leonwan, katariwan, hatun sierpewan, kikinchallantaq, esqotaq hap'iq runawan, waq imaswan ima. Efesios 6:12 nin, Satanaswan maqanakusasqanchaqta. Chantapis supaykunawan maqanakusanchaq. Runawan hinapuni. Supaykunamanta parlaspa. Publicaciones ninchaqpi nin, paykunaqa may ashka kasqankuta, atiyniyoqtaq kasqankuta. Chayrayku paykunawan maqanakunallapuni. Chantapis kay saqra munduwan maqanakusanchaq. Kay mundumanta saqra runasqa, paykuna hina millayta kawsananchaqpaq tanqawanchaq. Ama saqakunachu. Saqra runasqa noqanchaqmanta nisqa ashwan ashka kanku. Casi sapa 900 manta uqlla testigo. Hinapis creeninchaq may sinchillapuni kasan. Imarayku, Jehová espiritunwan yanapawasqanchaq rayku. Espíritu Santoga creeninchaqta kallpachan. Chayrayku nimayqan enemigupis atipawasunchu. Tumpamantawantaq waq enemigo contranchaqpi oqarikonqa. Ezequiel capítulo 38 pi nin, uchasqa naciones kasqanta, Magod hallp'amanta Gog. Chay enemigunchaqtaq hamonqa, hatun ejércitunwan. Ashka soldadosninwantaq. Yanapuyos hinapuni. Diospaq llaqtanpaq contrampi hamonqanku. Chayqa ichaman charinapaq hinakanqa. Sinchi creeniyuq kasunchaq chayqa, mana chay enemigunchaqta manchachikusunchu. Imaraykuchus chay pachaqa, Jehová Dios chay enemigunchaqmanta hark'awasun. Ari, pay Armagedonpi salvawasun. Imaynata, contranchaqpi oqarikuq chay uchasqa nacionesta chinkachispa, paykunata chinkasqata chinkarparchanqa.
Ñawpa tiempopi Jehová Diospaj llaqtanpi kaqkunata imataq yanaparqa sinchita sayanallankupaqpuni. Maysinchi creeninku. Chay hina creellataq noqanchaqtapis yanapawasunchaq. Ñawpa tiempopi kay tiemponchaqpipis Diospaj kamachisninqa mana kallpankupichu atinekunku. Manaqa Jehová Diospi. Munasqa hermanosniy, hermanasniy, jovencitos, Bibliamanta yachakuqkuna, astawan creeyta mañakuychaq, creerayku sinchita maqanakuychaq. Sichus tukuy noqanchaq, creeniyuq kasun, sichus creeninchaqtapis kallpachasun, chayman hinataq kawsakusun chayqa, Jehovaqa wiñay kawsayta quwasun, tukuy ninchaqman. Gracias, hermano Led. Discursuyki, kay asambleapis, maita creinikuta kalpachan. Ason qepapahpis wakichiwayku. Mayku siwan willarita munayku, Daniel Manta videoqa, jw.org nisqapi, hinallataq jw library nisqapi, kashas kantaña, atinkichisñataq descargayta. Kay asambleaqa rikuchiwanchik Jehová mayta munakuasqanchikta Jehováwan Jesuswanqa tukuy imaymanas manta yanapawanchik creyninchis sinchillapuni kananpaq. Kay hina llaki tiempo kaqtinpis Betelpi llank'aqkunaq sutinpi, Diospa llaqtanta kamachikkunaq sutinpi, traducciónpi llank'aqkunaq sutinpiwan mayta agradecekuyku kay hatun Tantakuyta qhawasqaykichismanta. Hermanosni, creynikichis sinchillapuni kachun, Jehovapitaq suyakullaychikpuni. Kayqa central ninchismanta pacha JW Broadcasting. Kay asambleanchista tukuchanapaq creyninchismanta uqtakiyta takirinachik. Kusqa takirisun kay takiyta. Creyniyuq kay. Ñaqetalla chay takiyta uyarinchik. Takisqanchistawan maypichus kashankichik chaypi qankunalla urakuychis. Kunanqa central ninchismanta takiqkunawan kusqa takirinachik. Creyniyuq kay. Tantakuy Dios wangkasyan kiari kang wampuni kang kapay pay patakang kikang making wang hapisong gapay krey niyo kay Jehová na pasong ka krey niyo kay kalpachasong ka Dios krey niyo kang kichay nhau pagmanring kikang kang wampuni kang ka Dios Jehová krey niyo kay Dios Jehová. Creería que Jehová ya no pasó. Creería que el pachazo a Dios.
ari Atini yokanki pruebas ta aguantan kika Dios Jehová kan lawan puni kan kapay By min salvay taya ta Dios Pamantawan kang mosohan ari Dios minche Jehová Nis canta junto a mí Hatun chasga kachun Dios Jehová Kreni yokai Jehová ya na pasoka Kreni yokai kalpachasong ka Dios Kreni yokan kita Nyopak manjingkikan Tawang punikan ka Dios Jehová Kreni yokai Como digo con H, hermanos, ni Jehová Dios nigo, gaman con pagarimpi, mai, songo, kayayasas, kasaigo, kusiwanta, hapikuigo Jehová, y matachus kai, kaya asamblea, pecha korgaigo, somos discursos toyarispa, somos kalpachas kasaigo Jehová, chantaps Jehová, yana paiguita, mañarikuigo, y manaiguch yachaigo que kai kacha asambleaga maita songoigu manchay anchayga ni puni palabraigimanta gonga pusaiguch charaigu Espíritu Santo iguita tu congregación mantakarimi Jehová ajina manta sumasta hachasaigu y matachos kai asambleapi yachakorgaigu kiklantata Jehová Espíritu Santo iguita chantas bendición iguita akarimui Tukukuy congregaciones ma y maraiguchis kilantata sumasta kalpachakorgangu y kalpachakusangu uyarikunangupas kay kacha asambleata kay kacha discursos kay pagarinta makigipisagegu y munasca churigi Jesucristo timpita gamangaya muy oración amén. Hola a todos. Hola Jairo. Hola, Juan, ¿qué tal? Hermano. Buen día. Buen día a todos. Hola Gabriel. Hola Romina, Jonathan, Emilia. ¿Qué tal, Juancho? Hola, Juanchito. Buenos días. ¿Chari? Buenas tardes. Así te ven. Hermanita Natividad.